Mai ku koi na tao Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak chun rei nei la me chun riu tere. Asai December tere kathum kum sing nei na chui na pungu. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper King in Sam the call. Infal December tere kanai. Manipur Tongching District Nun Kang separate budget ti Kang Finance Ministry re direction ti patkan mai tao World Mitai Council re nu ni mak mai indao kan the. Kumna Prime Minister da mi ton direction tai nu law mak khang khani Manipur ton territorial integrity khani chun sam mai ta su kabiu ni mai separatist narratives ti hai ma chuang law mak khang WMC re Prime Minister ka representation ti na ti thai kan the. Manipur ka humanitarian khani administrative crisis nai na ba mai lung khau Finance Ministry Office Memorandum ka Manipur Hill areas kang separate budgetary arrangement sulaw kang ti thai kan mai te rui Manipur ka ba mai nun kang lung gai mai ti law bam the na WMC re Prime Minister kang representation summit su kan the WMC tong statement ko tai Manipur ti high policies experiment sumai bam subam the kumna man sai goi ti high political laboratory dai mai bam akhat kang kai law bam mai high san CA tuna sa kane Infal December tarikanai Manipur BJP MLA Thokcham Radhesyam Singh Rui Guangni Maikum Singnei na Chik na Chennai State Assembly election kau Bharatiya Janata Party rikaloi na ngam guang sindat pani day tuna lumgai me indao kan the MLA Radhesyam rikatuang Hairo constituency kau program akhatat kai kan me kau BJP zausi ni mai khangta lumgai mag mai swai mag na ngam sindat pani day tuna sa kani mansai azu re BJP ngam guang sindat kang kong pani di the tuna saba me tiki mai goi re thai law ni me hai BJP rikalwai na kum singai na chui na Chennai khau government form sudat pani day tuna sa kane Dimapur December tarik kanai Government of India re Reverend Franklin Graham Nagaland guang na crosset at kai ni mai visa nu law kan mak mai ta Naga National Council or Federation Government of Nagaland repian mak mai indao kan the Rally Wali Kilonser Victor Puchri, NNC, FGN re tipatkan may press release ka Reverend Franklin Graham, son of Reverend Dr. Billy Graham re India Guangkhang. Apply sukan may visa ta nulaw kan mak may hay naga may kweta chakwang sumak may tandi ito na sa kani. Kum na Reverend Franklin Graham ti hay kan di ka pumkaw Christian community re chakwang sulaw ba may puwi ito na sa kani. Naga may raining ta sukang karamba may ta kan di may re tay law mak ka re Reverend Dr. Billy Graham re Nagaland guang na ragwang tuang kahit samdit law kan tuangi. May ba may nun re naga may tuang Ram asut kang karami tiki Billy Graham ritu gai cham dit law kang karam guang nge tuna sa kaneng Reverend Franklin Graham kang visa nu law mak may tai Indian state khani kaniu tuang SNC Srinagar may tuang customs rachap khani kaniu tuang kahaw may ta sumut kang karam tuang di tuna NNC FGN ri sa kaneng Tamenglong December tarikanai lyric kathai mi khaw lung good na ba mai chabon nun khang re ka siam law mai Excelsior study space second floor SBI building medical gate ward number 3 Tamenglong khaw December 3 kanai nung Reverend CH Vida Bao Niumai UBC Pastor Re Ragwang Khao kat gut law na lan pat law kan the where focus finds a home to my ladun bang khao ka siam law mai Excelsior study space lan pat mai mung khao tai Jewel Gang mai RFO Tamenglong kani Dr. Kintu Izinang Marem mai principal Tamenglong College kanai ri katiu law mai lat salo kanai Excelsior study space lan pat kan metai Tamenglong ton chabuan nun kang lyric pa mai tuang environment guy me kasiam law ni mai nun re kariu na kasiam thau kan tuangi kum na guang ni mai chabon nun panti kasiam law khang machun mai nai na mi tong study center highland pat kan tuangi mi study space ka register to ni mai high monthly basis na registration fee kai me khau insam na nun re register to nu ni tu na ti thai kani mi tong study space ka high reading room free wifi air conditioned AC 24/7 electricity, power backup, monthly magazines, daily national newspaper, employment news, locker kasaw na separate study cabin, canteen room, RO dui kani cabin goi ka reading lights naip ni thau kumai kalam thai in bulaw ni may nunre 7641813233 kaw contact sunup ni. Infal December tarikanai Ministry of Home Affairs re Manipur government kaw directives katan issue sukan me kaw online biometric registration kaw re foreign national kani kapang thang Re good may gway da sausin kan ti thai kan the directive ka than khau tai foreign national kan ni outside gway da foreigners identification portal khau in chum na chawpat khang ti thai kan ni MHA remit on directive ti pat kan metai India dang khau nai me kan di nun khau ladlu nai ba mi khau ka pa thang re Manipur khau god bam nu me tuang nai mi sang ri tuna ti thai kan tuangi mi da khau state officials nun thelai na border area khau internet connectivity gong tang mak mai asu nai mi ro online registration khang kung mai ti law na ba mi tuna sa kani kumna directives ko tai DC khani SP goi ri kazi nai metan goi sin thau na international interstate khani interdistrict boundaries goi khau strict surveillance thai law khang ti thai kan ne ka ge nai me cham
รวงไม่ deliberate ไรเลียงไม่สนะ December ตริขัดนุง release เหล่ากันเทมีให้ดรโคลิโอแกงไม่เรฮีเล่าตรงนี้มีลุงเข้าใจเพจภายไปได้นายปนี้คันนี้ด้วยไม่ sermon ภายถมริกจรุกงับปงูนายปนี้กำมันรีดังกับภายถูกมีให้นงบ้าจะแมงร้องคันนี้โนนี่เขานายนบัมปนี้จะแมงร้องติ้งนายลวนงานบูตริกระทุมกลมสิงในนจุยนปงูเล่าชวนหมวกนายเย่กะลานติ้งสินนายเย่สิงบังหมวกนายเย่งานบูตริกไปได้กลมสิงในนจุยนปงูเล่าชวนกะลานติ้งสินนายเย่สิงบังติ้งปุกอินทันเนไม่ก็ไว้นะกิ้งอินซุยนะกิ้งเล่ามือคำตากุยคันเลี้ยวมาลิงไม้ YouTube Channel เบกจนเรกงานมากมาทวนกูไว้อาศัยเครื่องทูจำให้เขาเรงานแล้วที่อินทวนเราทวนควงรูปมาขายไกลไม่กันรุยกิ้งอินสัมตะละโคทวนกูเท